svetog apostola Andreja Prvozvanog. Jako apostola prvozvani i vrhovnago sušći brat, Vladice svjet Andreje molisja, mir seljenje darovati i dušam našim veliju milost. Sveti Andrej, rodom iz Vicaide, bio je kao i njegov brat Simon Petar, ribar. Kao bliski učenik svetog Jovana Krstitelja, zajedno sa Jovanom Bogoslovom, čuo je reči koje su se odnosile na Hrista. Gle, jagnje Božije. Tako su oni, upućeni rečima svog učitelja, postali sledbenici Hristovi. Ubrzo potom Andrej je svom bratu Simonu rekao: našli smo Mesiju, i doveo ga je ka Isusu. Posle toga, dok su zajedno lovili ribu, Isus ih je pozvao: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni su ga poslušali.